Oriam Omar Diatta injeite Casamance Jembereng ibina binde Catalunya abaje semiti semi utok nisi bakir. L'Omar Diatta té un hotel rural a la Casamance. Després de treballar uns anys a Catalunya, ara viu a cavall dels dos països i s'implica en la llibertat dels dos pobles. Per què s'ha de participar en el procés d'independència? Kuto menun i sugi bokon du tikatu mu ngite independence te Catalunya e ko uneke moko reke ke no renu bokin wara war ka tumu nu bokin parce que buram butabune be ni bija kila buram butabune be ni bikes silam de sunete ni bikes nano parce que no mo fite tumu nu bokin hitaw e ngabi nga commencer ka ngute ke mga mangi independence e ko no mga mangi nana bokin. Com vols que sigui el nou estat? Catalunya fe independence ni ngi kaytu burob te fongo kinwan te fongo min ake mananganin kayiniye manyon kay jagum kayiniye boken ka fu ka ne ure yuwa fu ka halati nang nu jafu kayinu kangi kin tawni heja hakila una ko fu tumu kangu burom butabune bikes nano burom bute employee bikes nano abake tagaanga anonda mosora anonda mosori parce que nu tume fu boken no wara fu karoko nu boken donc anu fa nang to ko hikawo kangu nu tum ingite independence te Catalunya.